Niyaphila. Niyaphila. Khona umuntu esambe simfuna la. Sidukelwe, khona umuntu esimfunayo. Khona umuntu esambe simfuna la. Sifuna uCEO manje. OCEO kuba izidudla kube yabo abantu abanamalunda. Kodwa sizwa kuthiwa le ndoda le emphambi kwethu njengamanje inemoto eyidrivayo entsha ceke ewu2 million. Sicela utshela abantu ukuthi ubalo sikhuluma naye iqala bese utshela abantu ukuthi kwenzakalani. Angiqala ngibingelele nje kubalaleli nababukeli abakhona. Yes. Hayi igama lami ngokuphilana waDembe Sibongo. Ngoba ka NDT ngesikhundla engikusona ngeCEO. CEO. Uyazi abantu kuyabathusa ke lokuthi hayibo akwazi phela ukuthi ngoba manje sijole ukuthi masibona ama CEO sibona abantu abanamalunda abaqhuma abazidudla manje mase kuzoqhamuka umuntu nje onganakekile. Yes. And lo muntu onganakekile uyena umuntu owenza abantu bajabule umhlaba wonke. Yes. Yabona lonto. So nje kuyimanje njengoba sihlangene nje sinalo mcimbi lo. Sizo celebrate imoto esithengelwe inkampani. Le moto ithuluzi ukuthi simarket business sisebenze ngalo sipromote business ngoba ngo2030 mele sibe sesinawo ama-office more than 300 Yo 2030. So njengamanje abantu abangene kwa NDT bazenzele imali lamula kwa NDT awubi nasi stress awuzube nolaka thina nje siyiphilela nje soft life ngoba babona bonke abantu bejabulile la bagcwala amadola emzimbeni noma bahamba bagcoba wona amadola. So abantu abayeke pride abantu sithi sibatshela ngeopportunity bayithathe opportunity bayibambe bazobona na imphumela ukuthi imphumela izobabeka kodwa nje uNDT it's here to stay. Are in doubt? This is the permanent project. Ngoku experience yakho mangake nje izinto eseziphahlazekile ekhona uNDT abantu bewuyeka ziphahlazeka kulonyaka nje uwodwa. Hey Pethu some more than 10 abanye bazenza uNDT baphahlazeka ngoba phela experience nanoma ulwazi abanalo uNDT abekho abanye abantu abangazenza uNDT abekho kuyimanje amabhanoyi adidisa abantu abanikeza ama high returns njengoba sazi ukuthi thina lana senze profit ngo1 nango5 and it's trade ngo1% ngo1 nango5 khona ke laba bazenza uNDT bathembisa abantu ukuthi bo trade ngo2% kodwa ke sithule sibuke ukuthi labo izogcina phi ngoba kulento sikuyona yahlalelwa kusanesikhathi kungakabi umuntu kungakabi khona umuntu ozocabanga ukuthi kusazoke kube khona uNDT. Uyabona lento le uthini umuzwa wakho ubona impilo zabantu yishintsha lento yafikela kuwena I think nawe wawungenalo ithemba lokuthi ugcine isinkulu kangaka but namhlanje impilo zabantu yishintshile abantu bathenga imoto abantu bakhe imizi kwenzeka yonke into enhle. So uthini umuzwa wakho nje kuye kuthini nje kuwena mhla ifika nje lento mawusuyibona isithe phihli eseyilapha. Mfethu uyabona ngiyakhumbula ifika kumina ngoba uyabona mangabe kufika something uvele nawe ukhahlazekile kade lokhu zama uvuke izinto ziphahlazeke hey kwangithatha isikhathi esokuthi ngempela ngiyikholwe ngoba the only thing khona babunqoba engihlezi nginayo nje yathi fika project sahlala naye phansi ngambonisa ngathi ndoda akongibhekisela nayi into ekhona njengamanje. So before sise kubantu ake siqale sicwaninge sibone ukuthi lento masiyisa kubantu ayizokwenza ubungozini ayizokufana lezi izinto sicela sayi-investigate ngoba nathi besinalo ulwazi elawa ama-crypto ngoba la sikhuluma ngama-crypto njengamanje singene kwi-AI model zonke izinto esizenzayo manje siyabona ukuthi ezobuchwepheshe kuphela. So sahlala 6 months wonke sibheke ukuthi hayibo lento ngempela ithini into ayikuthola ukuthi lana found out ukuthi no man this is a project and nenkampani nayo yasho ukuthi last week project esikhulisa khona ibank siyawazi ngama bank digital ukuthi imali
in order for you to access imali kumele wenze njani. You have to trade imali ngoba la deal nezinto zama cryptocurrencies. Okay. So basiqathulisa ke basho ukuthi no mangabe mhlambe sesiwu30 abantu sesibazisile ngale project bazobe sebezivulela ioffice lapho khona wonke umuntu ozoba ingcenye afundiswe ngale project. Kuyimanje sikhuluma nje sesina more than 10 wama offices ama training center in fact ngoba phela ioffice lokho ama office anyalo thina sivula ama training center whereby abantu siyabafundisa ngetechnology ukuthi bazoyenza kanjani imali online, bazoyenza kanjani imali digital. Thina siyabafundisa then abantu uentity kuyibona ke ababanikeza ulwazi ukuthi imali bazoyi-accessa kanjani lapho ngoba baningi abantu ababakhohlisa ukuthi bona ba rich bayakwazi ukutrade kodwa mangabe ubakhombisa ungabayibuza ukuthi awungikhombisa ibalance yakho ngeke baze bakukhombisa ngoba labantu baqola abantu. Kanti thina si trade i-real, thina si trade nje real sakhombisa ukuthi hayi na ibalance sa trade njengama asabe sifunisela ukuthi manje copy trade uma uluza nawe uyaluza lana sihlangane nabo ngqondo be technology okuyona yona ezosilidela ifuture wonke umuntu ophilayo lemhlabeni. So sesigqugquzela ukuthi yonke youth ayingakhali ngomsebenzi ngoba umsebenzi already siyaqasha, umsebenzi usukho thina la siqasha usuku nosuku siqasha nje umuntu from 18 up to 8 aseqi ngale and asumthatha umuntu obelow kumele ube ne-ID passport driver's license zonke lezi zinto lezo kumele ube nama valid document ukuze ukwazi ukuthi ube ingcenye kwa entity. Asidinga abantu abafundile ID kuphela thina asimfuni umuntu ofundile la ngoba noma ungafunda la uzofunda kabusha noma ungaqoka amajazi la abajazi abanamali phela ugraduate nje mahala hayi asibona nje silana namhlanje sijabulile sisehotela sikhishiwe lana wakho libona ibhano likhipha abantu ukuthi abahambe boyodla hayibo alikho